Očigledno, pošto policija i tužilaštvo ne žele da rade svoj posao, mislim da ovo treba prebaciti sada na Narodnu skupštinu. Dovoljno smo čekali da se ovi navodi ispitaju i da tužilaštvo reaguje, međutim to se nije desilo i time bi hteli da otklonimo sve moguće sumnje da postoje veze između kriminalnih delova navijačkih grupa, ne navijača, da napravimo jednu veliku razliku između te dve stvari, i vrha države, predsednika Republike, pošto je utvrđeno da postoje veze između njih i da anketni odbor u stvari utvrdi o prirodi tih odnosa među njima i da konačno to raspravimo u Skupštini Republike Srbije. Ovo bi trebao biti posao za policiju i tužilaštvo, pošto se to ne dešava. Narodna skupština ima nadzornu ulogu nad svim institucijama u Republici Srbiji, tako da ima nadzornu ulogu i nad policijom i tužilaštvom. Nažalost, vladajuća većina ne dozvoljava da Narodna skupština iskoristi tu svoju nadzornu ulogu, da se ispitaju sve okolnosti u vezi sa ubistvom ovog čoveka, da se utvrdi da li je prilikom pretresa njegovog stana i automobila da su pronađene službene legitimacije MUP-a Republike Srbije, da li su pronađeni službeno oružje i odakle uopšte to oružje u posedu ovakvog jednog čoveka. Mislim da je za državu Srbiju, za uopšte mir svih građana potrebno da jasno pokažemo da li ili ne postoji veza između vrha države i nekih kriminalnih organizacija unutar države i kontrola tih kriminalnih delova navijačkih grupa, koji onda svojim delovanjem praktično blate sve navijače koji iskreno i srcem bodre klubove koje zastupaju. Da ponovim još jednom, zato što tužilaštvo i policija ne rade svoj posao, odbijaju da izvrše analizu ovih stvari, da pokrenu odgovarajuće postupke, gde bi se utvrdilo jedno ili drugo. Jedina institucija kojoj je ostalo da se pozabavi ovim poslom jeste Narodna skupština Republike Srbije, koja ima nadležnost da kontroliše izvršnu vlast. Hvala.